Sesifike esikhathini lapho abantwana bakaNkulunkulu bezohlambulukela imindeni yabo besho lokho imindeni ebathume khona noma kune nokuphoxeka okukhulu okwenziwa inhlayisuthi angazi noma yizwa elikahle emakhuluna mhlawumbe khona abasuke bengezwa kuthiwa abantu umthetho wala ekhaya ayuphathwa inkozo umuntu ongaphelele angikhulumi ke ngomuntu ongayibetha ingubo emhlophe lo umthetho webandla la ekhaya kodwa ngokwala ekhaya emphefumulo inkozo iphathwa yinoma umuntu kodwa hayi uphethe inkozo uyafakaza ngalokho akuthunywa abakubo nakuthunywa amakhosi ala ngalo muzi wasekhaya emphefumulo amen manje abantu basukuma la bezokhuluma ukuthi ekhaya kithi kwenzeka ukuthi wafika ikomo kwenzeka ukuthi kwaqhamuka ekhaya kwenzeka ukuthi samangathi ngizokhuluma into okungeyona lapha kwakhuluma ukuthi abangini batheni ngalo muzi amakhosi asezulwini onke atheni ngalo muzi akushiwo okunye ungakhuluma okunye khuluma ngokuthi batheni uma ungenayo leyo nkulumo ususukuma kuhlala phansi uzosukuma ngoba uthulele inkulumo kuphela futhi ungakhulumi into oyicamanga wena bengakhuluma ngabanye inkulumo amanga ulalelise bonke labantu into engazange yenzeke ukhuluma into eyenzekile ukuthi abakithi bathe ushembu uthe hayi ukuthi ushembu ufike kumina wathi mntanami uyagula wena uzosinda ukuthi cha similele lokho uyokubikela abashumayeli ukuthi ushembu ufikile mina umuzwa kini ukuthi uyakhuluma ngekhalo emphefumulo kuphela batheni abakini ngekhalo emphefumulo batheni amakhosi ngaleli khalo emphefumulo sukuma abantu abazokhuluma lokho abangazokhuluma ukubahlale phansi lokho esicela umuntu uzosukuma ashisongo sakhe ashinda wasuka kuyona nenkosi ayakhele abesehlala endabeni bazosukuma benze babe bathathu ngapha sithola sebebuye sebebayisithupha babe u7 kanti sithe babe bathathu abaphethe lenkulumo beze ngaphambili ngapha abaphethe lenkulumo kuphela ophethe indaba oyithunywa abakini kuphela woza ngapha kuphela lokho kulindele amen abashumayeli boyoguqa hlabelele nabashumayeli babebengezwa makuthiwa hlabelela ukuthi ungafika umbhobho noma ungasho ukuthi hayi ngisabukunamlivesi cha umthetho walapha ufane nemthetho yasemaphepheni uma kuthiwa khuluma wena shumayeli uzohlabelela ukuthi ungafika umbhobho noma uhlale endabeni nomvangeli ngomdlalo nabakhokheli ngomdlalo into abayiphethe ngomdlalo labo bayoguqa labeguqa kona ukuthi ungafika umbhobho bangamuke bahlale endabeni abakwenzekala inkosi yokwabusisa amen kunezwi lethu funa ngidlulisele lokhu abashumayeli bangithi ngidlulisele lokhu okuthiwa njengoba kuthiwa kufuneka umuzi kaShembe manje iphalisela kuthiwe abashumayeli bafuneka ukuthi bakwazi lokho konke okwenzeka kube khona abangakazi babe khona kuthiwe lo mzi abantu bokuqala abazonikela abashumayeli kwanqunywa ukuthi umshumayeli yoba yi-1000 imali ayoyiletha kusho ukuthi abashumayeli bazazi abangakakwazi lokho bakuze namhlanje kulindele ukuthi lo mzi ukuthi usukuma imali yabashumayeli sikhona bayonkosi ngiyacela-ke ukuthi abayokwenzekala inkosi yokwabusisa amen inkosi yasebuhleni bamanazarwa zingavezi bantwana basezulwini mine unkosi uDlamini lapha phakathi kophongolo nePitretifi abanye bayazi ukuthi ukhona umuzi kababa kuthiwa ikhaya lethu
bantwana basezulwini ngoba ngila uthi umshumayeli enginayo ethempelini uthi Dlamini ngicela ungiphelekezele ngekhaya lomphefumulo. Cha ngavuma njengoba ngingumntwana okhululekile. Uma sengilindele ukuthi ngoba ngizala ngibone ngiphakathi kwalomuzi ngoba ngiqala ukuza ihlandla lesibili namuhla. Ngabona ngisesangweni. Nomndeni wonke wakithi kwaNkosi kwaDlamini. Phambi kwalomndeni bekukhona ebegqoke ingubo le egqokwe unyazi lwezulu mhla izobusisa lendlu yaba ingcwele kulomuzi. Emile phambi kwalomndeni. Kodwa abantu bakithi bebele kube savuka. Kulo ngabona bevuka. Bevuka belindile laba ade besesangweni. Iloko abantwana basezulwini ngengande nokuningi amen. Hayi ngiphethe inkosi yasePhakameni. Manje bathi ngikhamwe eSwazini. Inkosi engiyakhele ngizomse umoya. Sibhekeke la khala umphefumulo sikhathazekile. Sathi ke masifike la khala umphefumulo ngithe masifika lapha sekuthawuthwele ngathi mangithi ngiyalala nje ngabona abakithi kungena unkosane aphethe igroup unkosane wakantaba angena la besangweni base babhalisa amagama babhalisa bangena esangweni sithe mase sibuya sesilethe ingozi ngangimengale ngaphandle kwesango ngaphandle kwesango base uthi omunye bakanta bathi ke la ngase ngigijima insizwe indathu zayigonja amabhantshazo ngase ngiyakuzwa ngase ngithabusizwa nakho wedlula mina indaba zangibuka nje insizwa zathi jeke zase ihamba ngase ngilandela ngemumva zathi zangena esangweni zangena lapha endlini ekhala umphefumulo zase kwehlala phansi zase zithathe sinilindile sokusihleli lapha nikuphi ni ngithi mina hayi besiza ngithi uthi lo munye buya lapha niphethe igazi ngakuthola lapha kugezwa ngegazi kukhona simtholela kwawathi umkhuhlane uthi lapha kugezwa ngegazi niphethe igazi ngithi mina hayi niphethe mkhulukhuleka uthi akulungile nabantu abamama niphethe igazi namhla ngizobonga ukuthi namhla sebashile ukuthi sebagezile sebafuna sibalande amen. Inkosi esakhele uNhlapho eSontoli eMpumalanga. Sifikile la sazoletha imbuzi sesibuya isibili engizokhulumela la sithunyiwe singumndeni kuthiwa size la singumndeni ngoba umndeni uhlangene ekhaya wayiletha zonke izibonakaliso ezifikile eziphuthumayo ke esithi ke bathoqathile basebegeziwe kunomntwana owabulala abantu baze bathathu usekutshele eCape Town bafikile ke uhlabathi bambuza ukuthi mntana ufunani la thina sifuna nambe lo wakhamalonda beMathimane ekhaya ngoba sesiza singumndeni mncane lo muzeni wakhile sithe silinde lo wakhuluma ingane esesikolweni euniversity lithi fikele londweni lithi amayikhiphe imbuzi esibhekeni lathi mayiphise egethini abona abantu abaningi bathi abantu mntana siyathuma lapha elondweni hamba utshela abantu abakhulumayo lapha elondweni bengaqethi ukuthi thina sesigeziwe abahambe basilande uthi lo mfana nje bangifika elondweni ngasaba ukungena ngabona ukuthi abantu abadala basemithingini ngase ngedlula bangibona labantu abasegethini bathi wemfana siyabona ukuthi awungenanga uthi ngathika base basuka ababili beza bazongilimaza bathi mntanami mawungalaleli esikuthumayo kuzoba kanje ngesinye isikhathi ngeke usavuka uyafona lo mntwana uthi baba angaze yabona
amaphupho ngivuse sengivuswa ingane esikoleni sengijuke ngimanzi ngoba angisuka umuntu wamaphupho ngethukile. Sathi silindele umntwana osentuba wathi kufika abantu amakhetha amadala athi bonke abasebenzele ikhaya lomphefumulo abeze bazothatha imiphumela yabo. Uthi basuka bomndeni beza bayithatha ibusiso zabo ngamunye. Uthi ngavuka ekuseni ngahamba ngaza la eThekwini solungisela ukushaya imbomo eziye eKenala. Uthi wafika isalukwazi lekhehla safika sayicela u50 uthi ngithe mkhulu imali engayihla ihlangene wathi buyisi njalo wathi buyisa lesephoketheni yephepha. Uthi ngayikhipha umshana le mali uthi wathi mkhulu ngizoyishintsha ngizoyiletha ngamnika. Uthi ngiyayibuzwa ukuthi ngimnikelani ukuthi imali emdala imali ehlangene ngoba ngabe mina ngiyamshintshela ngimnikeze. Uthi mangithi ngiyabalandela ngithi buyisa mkhulu lokushintshela baphele emehlweni. Inkosi wosebenzile. Amen. Umfana lokuqhelana uSiphiwe wakadladla uzalwa eMasongeni. Ngingaphansi kwenkosi yamaqadi iThempeli Sevukani. Ngiletha umbiko phakathi kwaleli khaya owangehlela ngo-Agasti 31. Uma ngisekhaya sengibona ngiphakathi kwalo muzi. Uma ngiphakathi kwalo muzi, uma ngisahamba ngingene esangweni nje. Kusho ukuthi lesisekhona esangweni iyangiboni ngoba ngibona ngibhekile nje ngimuhle. Kanti ngisuke ekhaya amaNazaretha ngase ngenze wrong kakhulu. Ngafaka nje isikipha ngaphansi ngase ngifaka labo koloneli abamnyama. Ngase ngivele ukoloneli nje ngase ngikhuphula wathi uvele uvala la emqaleni. Kwabe ngazi ukuthi khona isheti noma ihembe. Kuthi banganaka bayithi lasulu nje ukuthi ifake ihembe ngaphakathi yasifa ukoloneli. Iphutha lokuqala amaNazaretha le. Engale lokho ukoloneli kanti isheti alikho ngaphansi. Yasiyaqala ikathazo amaNazaretha lesathi ngiqala ngizokwenza leminikelo ngiphethe imali ngayenza iminikelo ngaqeda. Ngithe mangenza iminikelo ngiqeda. Hayi yasisho indaba enkulu. Kwaqhamuka emini amaNazaretha nanikhona phakathi kwethu. Uhambe wayehleli la. Ethi uzokwesihlahla lesisilenge kunesihlahla amaNazaretha esilengele ngqo epulpiti la kuhlala khona imbe. Uma inkosazana ithi yasondeza isihlalo eduze kwale ndawo lesikhiwa, uma ithi yasondeza isihlalo ngaphansi kwesihlahla lesi, usethi ubaba hayi wenzani wena usondezela isihlahla ngoba uyabona ukuthi la ngaphezu kwalesi sihlahla kunenyoni ezalelayo kwakuyijuba. amaNazaretha inzima le ndawo futhi ijulile. Usethi ubaba yazi amaNazaretha ngiwenza umnikelo ngiqede ngesikhathi nje zithi zihamba ikhathi. Usethi ubaba mntanami yazi uba wena mathiye kodwa umyekeleni lona umyekeleni lo amaNazaretha ngikhuluma ngingalele isininya yavele kwathi ihembe ezimakhuluma wavele ngisabe ngoba angeze indaba bashembeka ngiyazi ngimncane ngiyingane. Usethi unyazi lushebishona lona abantu njengoba ngilisanda la usuka nesihlahla wayeseduze kakhulu nalepulpiti. Usethi ubaba Mathiya kodwa lo umyeke kanjani wangena ethe manje mntanami ubaba wasevele evula ikhethini wasevele evula nje isivalo angazi ngizothi ibizwa noma iphabethe noma wasebaba evula isivalo. Ngesikhathi evula isivalo wasethi mntanami ukuba kuyangami ngabe ngiyawukhipha lo mnikelo ngithi uMathiya akawuthathe awubeke la ubeka khona. Wathi Mathiya lo ungengiseleni la ukuba kuyangani thina bashembe. Angazi mntana ngabe ngibona njani. Kodwa wasethi Mathiya ngicela ungigcinele le ngane ukuba kuyangami ngabe ngithifile. amaNazaretha angazi ukukhuluma kokusho ukuthini. Ngimncane ngumntwana olubethela ngesizathu eThunyazi lezulu. Uguqile lapha uMaqembu wakadube kodwa usabiza kaBheki. Hayi ngafika lapha phakathi kwekhaya sihamba nethempeli engangikiwulo kwathiwa kuyekhala emphefumulo. Safike siphethe ukuphathwa la ekhaya kwakuyinkukhu. Athi mangilele lapha endlini ngoba yayigcwele kakhulu lelala abantu sasesicushiswa le abagcotshwa.
ngathi ngilele ebusuku ngase ngibona abantu bakithi beyophaka abadlulile ku-200 bemulayini. Ngavuka ngabuka ukuthi ngo-10 kg wami lo benguphethe wenyala ushembe usengazemise abantu abangaphezulu ku-100 bezophaka bephaka ukudla okuneshembe kodwa ngangasiphethe mina. Ngase ngiyahamba futhi sabuyela emazweni akithi. Ngathi futhi sengihambile emva kweyinyanga nje kwase kufika abakithi bathi sicela usihambisele imbuzi yokuqala ekhala emphefumulo. Base bengitshengisa-ke nomunye usisi esihamba naye namhlanje uXoli noma Mhlongo hamba neke nendodana yakhe. Batshele labo nihambise lezi imbuzi zokuqala ekhala emphefumulo. Ngavuka ngabatshela ukuthi kuthiwa sihambise imbuzi zokuqala saplana yangenzeka lento. Kwaphela iyinyanga ey'ntathu ingenzekile. Bahle yabuya omkhulu bathi omkhulu umthetho wakho njani yini ningalaleli emhlabeni mantshelitho nicathi iyadlalwa yini. Ngavuka ngakhala igroupu ngayibhala ikhala lemphefumulo ngabatshela ukuthi bathi obabamkhulu thina siyaganga so bathatha sasitsheliwa sile ngane ekhala lemphefumulo. Okungithuke kakhulu-ke ngalalayo kuhlolele isonto esiphuma kulona sekufika ikhehla ngilithi ikhehla ngisekhala emphefumulo ngilale motweni ekhala emphefumulo kuyophakwa nasi isitsha sokudla. Usukulu yanika ekhala emphefumulo into engiyibone ngolwesithathu ngiza lapha. Ngiyacela amakhehla angibizile angize la. Umalume ngimtshelile ngimfonelile nomshumeli bathi ukuthi umalume uthe hamba mhlana nokufika ngicela ungihambisele ngoba wami ngiyabahlonipha. Ngamtshela udadewethu lo omdala wathi esabuze ekhala emphefumulo uyezwa ukuthi akulukile ekhanda usalela ukuthi ngoba bezomgibeza ngoba kuthiwa angize nomndeni kodwa umalume wangivumela. Ngiyacela yonke imindeni nekabhemu ongcolosi oshololo omephodla abazali ngicela namhlanje bengene ekhala emphefumulo nathi nenkuleko abayicelile leyodwa siyikhulekile lapha nakho nestambu bathe thina siyisitambu kwenzaba namaswidi yey'ngane zaphuphuma ndimnikelayo siyiphethe inkosi kusenikuzwini. Yimini nokunala mgobhozi ey'ntabeni zasemthandeni inkosi yakaGumede mhlalase inkosi yamakati. Manazaketha kufika ukhokhokazi noma ngazi ukuthi owesizula sesingane uthi uyisizula esikude sakithi kaMgobhozi uthi mntanami ngicela ungisize uyongigamukela ekhala emphefumulo. Mntanami ngangakhiphi iy'ngane mina kodwa umuntu wangimganile kwathi ngey'khathi zeziphi kwakuthi makusuka iziphi ihlula loyo nkosi yathile lososigodi uthi babethathi omama abanye bayondabe bakhipha iy'ngane bey'kopolota iy'ngane lezo ngane babey'thatha bey'beka kuyena lokhokazi ekhuluma uthi zaze zaningi iy'ngane bey'kopolota lezi ngane zaphuphumayo. Babey'kopolota esiswini bey'kopolota iy'ngane bey'khiphe esiswini bey'nike lokhokazi uthi zaze zaningi eziy'ngane manje lezi ngane bethatha nemudlwana ngazi imudlwana yini nangathini imudlwana uthe imudlwana behlanganisa futhi yena into aboshelwe yona babehlanza lento beyihlanza beyivula beyihlanza ngazi beyihlanza kanjani uthi ukhulunywa wasekhameni nazi lezulu uNkulunkulu ushembe wababopha ngale ayenza wathi ngoba wena wawenza njalo lonke lezi ngane zizoba wena uzohlala kuzo zibe wena zizokade uwe ngoba phela wena owenza lona. Manje mntanami into engiphatha lezi ngane kuphila njengolwimi usenze ngayintethe ngincane ukuthi ngiyithethe ezingane ngihambe ey'khaya ngicela ungisize mntanami ngoba la mashumi wakhiphe ekhala emphefumulo akayisize lezi ngane ezingangifuna ukudla kuthiwa yiniwe mina ngoba mina ngangimukela lezi ngane. Manje ngicela mntanami umzalelo ngisimalo sey'ngane ngithola lawo amashidi nginike lezi ngane ukuze mhlawumbe uNkulunkulu engikhumbula. Manazareth uphinde ukhulume ukhokho wesizula abasisho izula esinakanani
wakithi owafaka ukuthakatha uthi mina ngaletha uthakatha yini kaMgobhozi njengoba abantu bakaMgobhozi bejisana nje mina engaletha uthakatha ngangithi mangabe sengenzala sengikhansile yozami mangithi ilanga lingashona lingashona bayefuna baduma izulu nangiyenza izulu ngidumisa liyomthatha lo mbane ozomthatha ngoba ngangibulala umntanami ngangibulala into kakhulu bayakhala uthi ngangibulala ngenza zonke izinto mntanami ngicela ungisize mntanami angazi uzokwenza ngoba nawe unalutho uzokwazi ukuthi ngikwazi ukuthola into ezokwazi ukuthi ngisize ngoba laba bantu ababulala baphezu kwami bayangisinda ngoba mina ngababulala labantu ney'ngane zonke nezaphumayo thina sasiyithatha siyibulala ngangibulala nje mntanami njengoba kaMgobhozi ubulala kanjeni iy'ngane zifana abazali ababelokuzana bedlisana nje bekhanga phela kuyadliswana amathulaphela nje ukudlisana uthi mina ngafika lokuthakatha ongalo nabathwalayo nami ngangithi ngizama impilo kodwa lephulazisana umndeni kaMgobhozi wokuthwala yimina ngafika lokuthwala ngicela mntanami ngisiza ngazi unyazi bezulu noma wahlangise kakhulu sozowa impande imindeni yami emiyisile ayikhale ephefumulo mina nje ngiboshiwe nje angazi uNkulunkulu ukukhumbula ngicela ungisize mntanami ungicelele mhlawumbe ushembe elanga uyongikhumbula ngoba manje ngeke sengidlela iminyaka ngeminyaka ngidlela akekho onginakile phinde manazaketha ngisebenza lekhaya ephefumulo ngikhona lapha ngikhathi ngiyayithanda ukusebenza lapha emakhaya kodwa lo baba umkhulu akekho ubaba umkhulu olamalo namawele mina umkhulu amaba amawele isawu nothabo lo lama yena-ke wabhulukwa ngaziwa ukuthi ushonaphi uma sekhuluma ngithandazela athi wabhulukwa nje wenyongo wayesele kuzanayo sekhuluma bekhaya seyichaza kahle ukuthi mina ngahamba mntana ngabhulukwa kahle umndeni wami njengoba ngabhulukwa mntanami nje ngangathi umuntu osesama ngekhanda ngangazi noma ngazi ngawushiyela umndeni wami uma ngifika lapho ngafika ngathola uMahlalisana ngamsasingane mase ngihamba ngeke ngaziwa izinja zasende ngoba ngangihamba ngangimkhanda lasekhambana hayi manje banazethi lokhu kugula akuyele kumina aliphela inyawo uthi njengoba ukhala ukona lunyawo olukhulu ilawa engadliwa yini ngiyacela mntanami uNkulunkulu angikhumbuze izingane zami nizazi ukuba angaziwa mina ngabhuluka kanjani ngahamba ngonikele ukuthi ngicela ungibhekele owabhuluka ekaleni lo wakuzokukhula kanti uqale kanti bonke abantu bakaMgobhozi bayabhuluka bangatholwa abantu oseningizimu. Amen. Ngiyakhetha inkosi yasePhani lokhulumayo uMakhoza kaneyisini kwaNongoma phansi kwenkosazana. Ngilapha ngithunywe endlini yakomalume ukwathelezi sekunesikhathi ukhokho uyizalabantu ngelele akhuluma evele emzini yakhe eminingi indaba yakhe ingathethwa. Namhlanje uthe ucela ukuvezwa amacala akade awaveza akekho usamhlambulukele. Namhlanje uzohlambulukela yena-ke unqanelela zonke izinto ayikhulumayo kodwa ngiyikhulume konke ngoba kuningi akukhulumayo. Uthi unqanelela wahamba dala hamba wahambela empini yaseSandvane namanje usahlezi emkhondo. Ucela ukuthi-ke kuzothetha lawo amacala bamona uShembe kakhulu ngoba uthi kuziwe ekhaya iphefumulo iy'ngane zakhe zonke zizothetha lamacala ngoba bona unqanelela wayeyinkosi bangamakhosi bazothetha amacala ekhaya. Maningi kakhulu amacala abawenzayo umuzi waButhelezi njengokugubha nje yinxa yokuthi kusukela ehambile emhlabeni akekho ingane eyamnakayo yazothetha namacala. Ukhale ngokuthi-ke bamona kakhulu uShembe uGombela uthi bangumuzi wesithathu uShembe wabahambela bathi ukuthi sokuyimilela bona kwaNongoma. uShembe wabahambela wathi mayifika-ke la efikile uShembe ekhaya kulowo muzi waButhelezi wabeseshiya into yakhe uShembe bayithatha leyo nto bayishisa ngokuShembe babengamfuni. Okunye-ke uthi bamphika kakhulu uShembe
bamphika bemphika ukuthi uNkulunkulu kodwa manje lokho konke sekubabophile ngale wayese ethi-ke ungelele babehlangene nesizwe sakaZwide besemzini oyingcwele eLendatolo uthi leya ndawo yaseLendatolo kwakuyindawo ababeganga kuyona benza khona bequpha abantu ukuthi bachithelwe izisu ngoba bafuna imbungu yey'ngane kakhulukazi ey'ngane zabafana ngoba babelizimbi bafuna unqoba izwidi bathayisele emithini yabo ukuze banqobe izimbi manje uShembe waseyafika laphaya emizini waseLendatolo wakha isibhedlela samakhosi bantwana babezwe ezulu nomhlaba bakhuza abahle benkosi enkulu yakithi ebuhleni bamaNazaretha unyazi lwezulu siyabonga kumvelinqanga unyazi lwezulu ukuba asithande kulesi sizukulwane esiyimina nawe asilethele umfula wakhe wasezulwini awubeke emhlabeni lo mfula onenkundla oyisigcawu sokuhlambulukela abazali bethu akubikho impethelela abantu bengahlambulukanga siyayibona inhlambuluko ezizenza emakhaya uma utshontsha kancane lezinto ey'khulunywayo abantwana abakhomba izizukulwane zangaphambi kwabasemandulo uma wesigijima thina siyokwenza inhlambuluko manje kakhokho nokhokho omncane iyafika lo nhlambuluko kulabo bantu ekhulunywa ngabo njengokuyenza lakhulunywa ngey'zukulwane zasemandulo uthi umntwana kamgobhozi ukuthi akasazi ukuthi lesi lokhokho wasiphi isizukulwane kwakulesine mangaphazami kushumayela siqeda umthandazo wokulala ngafika nami la ekhaya emphefumulo ngafika sezongena inkonzo yokulala nathi mase siphuma sengimisa amakhosazana ngoba amakhosazana ngezwe inkosazana ihluleka ukuhamba phambili sengithethisa amakhosazana ngithi amakhosazana anikeleleni ngani inkosazana ihamba phambili ukuthi umuntu ohamba phambili akahlabelela kuyayivumela ngase ngibatshengisa-ke sengibakhuthaza ngithi umuntu ohamba phambili uhlabelela nahambe phambili bese uyavuma abantu kanti uShembe wenza amasu akhe ukuthi lesikhathi ngikhuluma namakhosazana ukhona ozoqhamuka esedlikitheka sezowaphambi kwethu owesimame maye maphambi kwethu amakhosazana besefuna ukubaleka ngithi naye amakhosazana aningibindisa nami ngiyawusaba umthwalo uma esezowaphambi kwethu nje lapho etuzowesaba namakhosazana kwithalo ukudlala abesewaphansi lo wesifazane abeseyakhuluma abesengakhuluma abesekhuluma ngezandla njengalabantu ithobele iy'thuli ngithi minaye ngempela sizwe thina sikwazi ulazi ulimi labantu abangakhulumi asikufundelanga lokho khuluma ngomlomo wakho alowelingisake efake isandla emlonyeni sizameke namakhosazana ngilekelele ukuthi uzama ukuthini ngithi mnaye asizwa le nkulumo ekhulumayo khuluma ngomlomo amakhosazana ngicela niyocela amanzi abusisiwe kwinhlansuthi lapha endlini bahamba amakhosazana eyinkosazana ilanda amanzi abusiwe bese siphuza nangamanzi sicela uShembe kube ulimi lokukhuluma ngoba sikuzwa phela ukuthi ukhomba ngezandla sizama ukubhidilisha ukuthi into yasendulo akhombe ngaphambi kwabasendulo hayi sithi ngeke siyiqede inkulumo nawe sikuzwe ukuthi umntwana esimaziyo uhamba lapho ukhona lapho egcileni okwaziyo ukukhuluma kodwa ngalona suku wahlele ukukhuluma sithethe siphuza nangamanzi wena ukhuluma phezu kwengane kwathi uShembe abantu banomlomo bayakhuluma iy'lwane zinesikhulumo nazo manje iy'lwane noma ngangakhuluma sizoshisa ngoShembe asifune kuzwa ulimi ley'lwane thina manje abantu khulumani uzanaka manje waphuza wabhokona phela wakhuluma ngamanzi onyazi lwethu ngamanzi onyazi lwethu useyachaza ukuthi cha yena njengoba ethi uthi ucela intethelele kwindodakazi yakhe indodakazi yakhe wayibulela kabuhlungu wena ubani wena azisha tundwana phoma
manje usizukulwane sesingaki kulo mntwana okhulumayo athi abala abese ephakamisa isikhombisa sithi cha uthini umzukulwane sa7 athi cha ngisizukulwane samashumi ayisikhombisa ukhombo wesizukulwane samashumi ayisikhombisa 70 pho manje uzofuna ngalesikhathi kuphela khona abakade wabona wena khona abayisekho indaba yakho uthi usethi kena umphefumulo umntawupheli mawuhlelo odabeni lo ngahlala amakhulu ey'nkulungwane zeyigidi uhleli lelo lokufa kwethuna uhlala unjalo pho wayebulalelani ingane yakho uthi mina ngangikhohlakele ayikho inhlobo yokuphosa angayazi nokuthakala ingane yakho wawusuyibulalelani pho uthi ingane yami ngase ngiyibulalela ukuthi iy'lwane zami engangisebenza ngazo ngiqotha ngenza imikhuba uthi zase zingijikele zathi amandla usenawo uma ufuna uba namandla bulala nendodakazi yakho usho iy'lwane zakho pho wawusuyibulala kanjani ukuphakamisa umlomo uthi zathi lezi y'lwane qalulale nayo uyenze umfazi uma uqeda ukwenza umfazi bese unika thina silale nayo emva kwaloko bese uyayibulala wayibulala kanjani pho uthi ngayifaka idwendwe emlonyeni ngayiphusha idwendwe ukuthi ziyovala umphimbo ngoba zithi iy'lwane kufanele umphefumulo uphume ngomlomo kufanele uphelele ngaphakathi kuyonke ngabo uNkulunkulu seyangikhumbuza ukuthi hhayi ngenzeka ukuthi mhlawumbe ngikhuluma ngedimoni ngithi mna wena uthe uyizukulwane samashumi ayisikhombisa wawuyithathaphi idwendwe ngoba ngaleso sikhathi azingekho idwendwe uthi yena sithi idwendwe ngoba ngeke nisize thina idwendwe zethu amahlavu wakunemithi ewakhiwa ngazo iy'ngubo uthi amahlavu ngathatha amahlavu ngawafaka ikhubane ethize ngase ngilifake ikhubane ngahlanisa nazo lamahlavu esithi idwendwe manje ngawafaka emphinjeni ingane yami kaze ozowaphuma umphefumulo iphi ingane yakho njengamanje uyaphendula ubelekeni uthi awunangu ubiza ngegama ngisazi ukutheni khama kuzo ngakhumbula uthi nangu wezibanibani ushembe umlele phambi kwami ungophinde uthi phezu kwamacala wonke engiwenzile kodwa icala enzima yalengane yami ngayibulalana akhala khomba ubani esingayiboni ngafika namugcina ukuthi hayi nginokukhomba into esingayiboni nginamehlo kubona mina uthi nangu uyacela ucela into eselikhombe emoyeni hayi pho manje zokusiza ngani le ngane kuma lokusiza ngani athi manje ngitholele nje ishumi lopondo ukuthi ushembe angithathele ingane efake ikhala ephefumulo mina owami ukuboshwa kwami angikwazi ukuphela nina kodwa manje ngithathele ingane nje wangifakela yona ekhala ephefumulo uzobe seyilungisa uNkulunkulu usethi naba uthi lo mntwana ngesikhathi ethandazela njengoba ngithandazela abantu ngesonto uthi animzwanga anibazwanga abantu bekhuluma engababulalayo wababulala kanjani uthi ngangibashaya ngezulu ngibashaya ngamakhubalo wabenze njani wabantu kanjani ukuthi wena ohlala nelwane uthi nilalisise kahle uthi thina sasinganqeni ukuthatha umphefumulo womuntu uhlanze umphefumulo wesilwane bese kuguquka kube isilwane uthi kodwa ushebe ngoba lo mntwana uyasebenza ekhaya imphefumulo futhi ngesikhathi ethandazelwa kwakuwusuku lokuthi lahle bonke abantu engababulalayo ushembe obadala kabusha sebengabani amen uthi labo bantu bona abahamba nalo mntwana mayehlenyuka la mayedla udla nabo abantu ababulawa yini ushembe kodwa sobaguqula wabaguqula kanjani ukuthi wakhipha amakhubalo phela lawo esasiwahlanganisa abanye sathatha ihlabathi yamathuna abanye sithatha imbungu yabo sibahlanganisa ushembe sebekhiphe yonke lezo sekusele mina nalezi y'lwane zami kunomthandazo la kwakithi eNazaretha ngicela umnyazo wezulu lengifihlo umngane bami ngoba ngumntwana omncane bese esuso kwami ukucabanga nokukhuluma ngicela nje ivesi ngizohlala ivesi belinye bese ngingawafunda lamavesi amabili Bonile ebusweni bakho ebusweni bakho nasebusweni
ngaphathi ongafanele sengonile nangonyawo lwami ngahamba ehlazweni bakhonza abantu basezulwini sizala amadoda namakhosikazi asemandulo ona kanjalo aphathe ongafanele lo kade kukhulunywa ngabo baphatha impungu yabantwana engafanele bayenza imkhuba bahamba emahlazini bawela imfula nemango beya koZimbabwe beya koRhodesia beyokuthekela iy'thawu zokuqinisa imithi yabo noma zokuthathisela imithi yabo ukuze babulale indawo kaNkulunkulu ehlala kahle emhlabeni ngoba ubheka akekho namuntu ongaphakamisa isandla la athi uyakuthokozela ukuthi ingane yakhe eyaphuphuma kuthisa icwiwe noma ingane yakhe icwiye akekho namuntu ongakuthakasela lokho kodwa abeza abantu ababhubhe emandulo hlezi simameza mihla namazolo sikhuluma unyazi lwezulu ukuthi asimameze ukuthi amakhosi alelizwe lengabani ayanxusa ukuthi awaphangise naliphephula ungaze kubhala wahlala lehlala ezidlala uNkulunkulu ngo-2017 athi uma sekuvaliwe usenangena ehlabele isithukuthezi lokubelesela unyazi lwezulu ngomhla 2017 31 December ehlabele sonke ethi nxa sekuvaliwe uma sekuvaliwe usenangena eyosihlabelelile umuntu wasezulwini isihlabelele siyahleli simameza zonke iy'nsuku siyawanxusa amakhosi uNkulunkulu wayithume emakhosini amakhosi akhona nje abe komvenqane ithi inkosi unyazi lwezulu ngolunye usuku imina wabuthelwa uMshumane uSimamane yatoka ngazi babuthelwa wathi babuthelwa masihamba naye siyaNkulunkulu siyajabula ngoba umuntu omdala mana akhulume thina asazi zokukhuluma noNkulunkulu masinaye uzeqalele ukhuluma ubuthelwa yakhuluma ubaba azathi awubaba awubaba usho inkosi unyazi lwezulu uNkulunkulu angizazi wakhuluma babuthelwa umthetho ubaba hayi baba amakhosi wona angcono ngoba amakhosi agcotshwe umvenqane futhi amakhosi awagqokile ijazi noma awagqokile ijazi engelonelanga futhi amakhosi agqoke ijazi loyisenkulu ngoba inkosi kale esahleli uyise uthi namajazi awabo bagqoke amajazi oyisenkulu okhosi uthi angikhuluma indaba yenu kuze kuyofana kwefundisi nina nigqoke amajazi ethu akashebe kusho la inkosi kwamajazi ethu akashebe uthi kwesinye isikhathi uyagqoka ijazi akasafanele uthi sikuyeke nje uthi philithi ufike kwesi sikhumule sibuthi into yakithi yayingasafanele kusho unyazi lwezulu uthi asikhumule ukwanikaba kanti sahamba ngendlela kashebe uthi siyakuyeka kodwa uma ufike kwesi siyakhumula sithi ijazi lakashebe lethu kashebe isezulwini mayibonge Nkosi wena umfundisi wamasemalomeni wezwa ba ubani isibongo ba bani umswane awaqanjwa ngesiyisophe ubatshele manje emalomeni ukuthi wena kuthiwa emzini wengcwele ekhaya ephefumulo wena wakahisophe lolu yayifunde banyele ngisophe umswane ba ngoba ngibhekele incwadi emaroma incwadi yamaHebrew 9:19 wena waqala wesigaba ngento enhle umswane insipho yase-Afrika le egeza imphefumulo yabazali bethu ababhubhe emandulo nababenza amacala nalento ekhulunywa ngawo mnewethu lezi ngane zabhubha umfundisi wakithi emaromeni lezi ngane zabhubhayo sedinga umvenqane ozoyigeza ngomswane wasezulwini lowo ibonapha kumele bonazi ngoba ibona imbuzi nazi loba imemeza lapha thina amacazi mina wasethini wona mswane mina wasethini mina zibikela uNkulunkulu zila ekhaya phefumulo uzothatha ntambama zise umvenqane ayokhipha umswane buzo umkhulu encwadi yamaroma noShumayela encwadi yamaHebrew 9:19 bona abafundisi abakhulu la bamaroma abefundisi bokuqala labo abaletha inkolo abafana bakaJakobe bethi bazosithengelisa ngayo ezweni lakithi ngokuba
uMose esayimemezele imiyalo yonke kubantu bonke. uMose wayekhuluma ngendlela kwabo wememezela ngemiyalo nemithetho lesi imemezayo mihla namazolo ukuthi lapha ekhaya afunakali 1, 2, 3 ngomthetho. yebo ngokomthetho Wathabatha igazi lezinkonyane nelezimbuzi. wathatha igazi lenkonyane nezimbuzi nazi inkonyane nezimbuzi nazi inkomo zematreyini lezimbuzi nanya kanye namanzi. wayesethatha amanzi abusiwe nangushembe usile amanzi abusiwe nangaya lapha bangokala imphefumulo abantu bazofuna amanzi emini bazokothelwa khona lapha amanzi nayomfundiswa ngabashingi babaphathe sizale izwe lenini manje egcwele imkunkunu nayo-ke thatha amanzi ubatshele futhi esonweni hayi amanzi amanezi omnyazi lawo wezwafundiswanga bona uzele kamswana awuzelanga kaRoma uzele kamswana abamswana banamacala adinga ukuthi azontukulo ngiyabonga ikhawe nokuzela ekhaya ikhawe khona ngiyeza khona lethi mfundisa bombela wena mfundisa bombela wena awusungula kancane mfundisa wakho umengenyama umengenyama ubana kumnyama umfundisa bombela lenkosi mfundisa wakho wathatha amanzi abusiwe noboya obubomvu. uboya obomvu inyongo kwalithi nehisopu umswane lokho laphathe emuzini nanzi ukokwakho noma ehambe ethatha mase egezwa ukuthi atona inanzi hlanganiswe noboya obomvu inyongo hlanganiswe nenyongo embuzi uNkulunkulu wenza uqili wasezulwini wathatha insipho yiso wafihle embuzini wathatha insipho wafihle embuzini wathatha imbuzi kule lizwe kamthani imbuzi ayingomthetho engene epreaching ngoba yigugu ilafihle khona insipho imbuzi pheluke umlotho imbuzi pheluke umlotho kumsana bamba bexabene benyukana bengangeni lapho bebambele amafilo imbuzi ipheluke impepho ukuxhumana nethongo lakho ngaphesha kwethuna umemeza umvelqanga ukuthi mvelqanga wasipha amaka ukuthi ngizokhuluma nabazali bami ngale kwethuna ithi mayishuma ngibheka phezulu ushemba abasondeze uthi inkosi ngicela uphendule umusa wabo nomusa bengakini namehlaba anothando bangibone nendlela yabo nomusa bangibheke ngaphambi kokuthi ukhulume bese ayishisa impepho ibheke phezulu ushemba abasondeze ngoba imphefumulo ushemba ukwazi ukuyisondeza noma ukulisa esihogweni uyena ukwazi ukuyisondeza hayi umajiya uzomemeza hayi abizi iphoku zabo ukuthi namacala bese ziphendula zizwe abantu bangini abizilane zabo umajiya esifondweni sakhe zityoze ukuze ujabule kwakhuluma abalozi kanti iy'ngane zapho uphuma kusho njalo inkosi yamaNazaretha uthi labo abantu bathandayo umajiya abantu banabalozi akubona abalozi lapho uthatha iy'ngane zapho uphuma inkungu yey'ngane namahlwile netwetwe nehlabathi yey'ngane izohlanganisa namakhubalo nemidlwane hlanganise nembundlwane wathi khuluma noma imbundlwane imbungu eyimdlwane noma kuthiwa imbundlwane imbungu eyimdlwane uthathe yona iqothwe igaywe ifake emgcelezini ufake namakhubalo ushumise bese usukhamusa unikeza ibhodlela kuthiwa uyilona ngebhodlela elokusiza kanti nengane nezima zengane amathumbu engane nokwezinja wangahlangene ukuthatha ukulengisela abantu bangenisa kulenikese funde kwethu wafafaza incwadi nabantu eseyihlanganisile izithako insizwa kaLevi uMoses wawunsizwa kaLevi uOkhokho babo uLevi wahlanganisa awuphinde eqaleni wahlanganisa nani awuphinde eqaleni yebo ngokomthetho njalo walithabatha igazi lezinkonyana wathatha igazi lezinkonyana ney'mbuzi ezelilethela ekhaya emphefumulo kanye namanzi noboya namanzi usugijima baba namanzi nakho labusisiwe nehisopu umswane lokhu isakunanzi wafafaza incwadi nabantu incwadi abazali bakho labekhuluma ngabo balelethi nomhlaba bawoshiye bayincwadi ukuwabo ngikhuluma ngabo bayincwadi umbhalo ukuthi ngithethe icala likagogo wahambe emhlabeni onumendo wakhe wayotheza ilongo noma ugogo owafela ejontini noma umkhulu owafela ekhweni siyamgeza namhlanje lawo mahlazo ngale wafafaza incwadi ethi
leli igazi lesivumelwano. Igazi lesivumelwano isikhathi inqunywa imbuzi. Siyokuzwa isivumelwano ingaphi emshembe. Ningayithathi inkomo nembuzi wami nihlabe noma ninqume ningayibikelanga. Unesivumelwano ukuthi namhlanje umuntu wasezulwini wena mbuzi njengoba singena nawo umsapho uzothetha icala wena lesalukwazi ehamba emhlabeni sikhohlakele sikhushula ingane izizwe. Namhlanje sithi ngawe sicela umelele icala lakhe kuyakhulunywa bese ayihlambulula oyihlambulula umndeni bese iyanqunga. Igazi lesivumelwano hayi konkosi. Bathina abantu basidleni asiyidli thina enyelo. Yazi amabhunu ebhusha ngaphambi ukuthi uhlathi ifakwe ihlavu inkomo ngokwedlula ngehlavu phela uqale bawuhlangana ngehle emsamo bakhuluma qede bese ziyakubulawa inkomo wena uthini uthini awuyidli into ekhulunyelwe ayikho into engakhulunyelwe. Isulumane noma yini mayizohlala inkomo uyabika kuyisenkulu ngiyayithatha lezi zifo ngiyokwenza ngazo ukuthi nokuthi amabhunu ngiyayithatha lezi zifo ngiyokwenza ngazo ukuthi bakebhusha ukhulumile nje kanti kuphi lokhulukhulu ngapho ukuphukhuluma ngabo ayikho impahla omane uyihlabe ungayibikelanga ngoba lezi mbuzi ey'mane yihlabe namhlanje babophile okhokho bethu khona okhokho bethu ababoshwe izinkomo ababoshwe inkomo ithume phambi uyabuza umbhenqanga unyazi wezulu wena wasuka emhlabeni phela uphefumulo wesilwane wakho wekombhenqange uphefumulo wembuzi yakumbhenqanga wena ngaphambi kayidlulisele ezulwini lakombuzi ezulwini lakonkomo ngaphambi kagibisele babuza wena usuka kamajiye bowenzani angazi behlaba nje imbophe imbuzi xosha usuka angazi ukuthi nizokwenzani la utheni amacala la isuka imbuzi imzungeza umuntu ushembe igazi lesivumelwano uThixo aniyale ngalo futhi wafakaza ngegazi uthende lezitsha zonke. Kuthi masekuthakiwe sekuhlanganisiwe bese kupapazwa amahlahla la ushembe awadalileyo umulandi umntwana wafele emgwaqweni ukuthi ushembe mntanami zapha thina ihlahla imbali yasezulwini enoyibutho okubambelela umphefumulo uyibuthe umphefumulo uyibuthe ohlala ehlatheni lokulanda indoda umlahlankosi lo abantu umphapha igama umphapha isho ihlahla ukuthi wafela upho wapha siyamcinga ngehlahla babelela mhlawumbe sekhaya wafela emgwaqweni siyathatha manje sekhaya ithunzi lakho lekhaya liyogeza upho wapha ungathi umphapha ihlahla lendoda thi umlahlankosi ihlahla lentombi thi umthondo ihlahla lomuntu wesifazane ungasele intombi uthi umgano ngomuntu wesifazane egelithagane angibazi laba manje angifune indoda mina ukamba manga into enjalo wayegele ukuthi umuntu wesifazane yogana ngoma yaganile ukuluvini ngale kwethuna kahle uma uzwenza njengoba wena ugcwele imbewu kwamajiya ugcwele imbewu kwasimamanje ubani ongezi igunya lokho ngoba mntanami awusakwazi ukungena phakathi kwethu abeseboshwa ngoba sabe sikhiphe thina twabongana nje mntanami awuthi ukuhamba nembewu singayazi egazini lakho uyaboshwa kanti ngani sakwazi sihamba sisipozi siwumthakathi sahlala phezu kwengane sayenza ulondini kwengane layikhale mphefumulo uthetha amacala njalo mfundisi wami ugeza amacala njalo njengoba umswami nje angishuye emayeni emarumeni kodwa ubatshela unjani kahle ngisathuta amacala mina enkosini unyazi wezulu uzwakhe emswami sothuta amacala ubone uzanga omswami anamacala njalo ungahamba phambili nakwepulpiti erumeni kodwa bona abami bona ukuthi mntanami sesisolile thina safuna ukugezwa unyazi umbhenqanga walelizwe mfundisi wami kuthiwa amen mfundisi mnenhlahla mwana mina futhi ushekela ukuthi umbone uNkulunkulu usengubanyana ungakakhulu kweyikhehle kudala abanye basho njalo esegongomeni kodwa ngangamboni ngani nje kodwa besephambi kwakhe ngiyabongela engathi uNkulunkulu akupha uphuse emqondweni hhayi ukuhlakanipha umuntu wayihlakanipha udlula ingqondo yakho akupha uphuse nokuhlakani basezulwini uyibone leyo ngiyabonga mkwakini ngiyabonga mfana noma singayeka lo ncwadi angikho lapha ngilapha ngoba ngifisa ukuthi ngiphelezele abantwana bakhuluma izinto ezihlungu nami ezingithintayo nawe ezingithintayo ngohlakaniphile uyamzwela umntwana ukhuluma ngogogo wakhe
lo kade khuluma manje okhuluma ngokho owenza amahlazo lawo mahlazo manje yasemgigile ngale amasakazo zalolu kodwa lezi ngane ezabulawa zona ziyafuna phela amalungelo wathi isidawa sonilungelo laso ingane-ke yona engazange izale efuni ilungelo layo iyalifuna ilungelo akekho futhi umuntu ophelayo phela umuntu awupheli esifundeni salo kuyakhulu usuke yixhegu uyisalukazi umuntu uma esekhulile uma engazange abe nayo inhliziyo kakhulu enhliziyweni yakhe engekho uvele nqa unenhliziyo yimbi uyabulala umuntu uma esekhulile uma engenawo uNkulunkulu uma eyingane inhliziyo yengane iyathoba kodwa uma esekhulile kuba nenhliziyo ebophayo ngoba bona abantu basebekhulile akunkani nami sengingizwe nje ingane zithi baba usuyaguga usunenkani unenkani unenkolelo lezi ngihleliyona iyona noma wethiwa-ke iyabhinga uhlalela ukuthi unenkani hleliyona nayo-ke le ngane eyathathwa yenziwe iy'telezi umizimbi inenkani ethuneni ngoba umphefumulo wakhe awuzange uyenze indalo kaNkulunkulu ayidalele ukuthi akakhulu umntwana abe mdala ezothiwa abafana iningalo ababulawayo ngoba kuthiwa uchithwa amabutho labo bafana bafuna amalungelo nabo bazofuna ukuba semhlabeni abaphilayo bathi abanjalo bona bazophila thina senziwe iy'telezi zokumizimbi aphendule umntwana ngene enganeni yakhe bemphendule ukuhlanya ibukela abantu kanti ingenwe ukhokho wasemandulo uzule ngikhuluma ngokhokho kasebenza mhlawumbe lokho kavukahlala imfono wakho imfono wakho ashise nje akhuze wabuye athathwe emuleni umuntu akhuze wabuye athathwe emuleni umuntu kunamabopheli lawo bantu abekopheli baphuma manje wamaphalula aqubeka zokuqhubeka nomsebenzi wakho nali-ke ephethweni wakho umthwala kazetulu isize yomsizi wakho nawo ubhale ishembe yomthandazo abantu baphathisile ezingafanele abantu bayethele emahlazweni iso labo labonisa babuka ingane basebecabanga intelezi uyayibona ifilosofi yabantu baqala ukuthi ayile kangakanani yonke leyo mkhuba imila phakathi kwethu angeke futhi uyibalekele ukuthi hayi mina singasuka esifungo samanje ngoba ngimkhuba enjalo uzofika kasimamane kunjalo abantu balelizwe babefundisana imkhuba imkhuba eminingi abantu bayifunda konkosi angixolela amakhosi bayifunda konkosi ngifuna ukusho lo bayifunda konkosi ngoba lapha konkosi ila abantu bethenwa bona bafundisa ukulunga bafundisa ukuba amadoda bafundisa ukuba yintombi nazi kuney'ntombi zithenwa konkosi ziqeqeshwa konkosi phela iy'ntombi zayijunjwa endulo masebona sephumile benkanina sekuyitshitshi bese bethatha lokuthwa konkosi unganawo umlando iy'ntombi zenduku zabulawa zayihleli konkosi ngemihla yenkosi 21 zayihleli konkosi zathi ucalingane waphuma izwi lokuthi iy'ntombi zidele ilizwe lengonyama azinelwe ijuzi zabulawa zabhekiswa phezulu zaqaquzisa zabhekiswa phezulu kwacunulwa kabili uNkulunkulu zibuya phambi koyise babo baqhamuza kwazi amakhekhe amadala athi emhleni yakho cetshwana sekuphinde isibili akusakuphinde kubekona intombi intombi mayibulawa nje zikhona intombi manje intombi oyithole eNazaretha enyanga isekho ingane kukamikathathu niyibonisile ezothiwa usuhlangana nengane nyakozahawu simlahlile umntombi ushembeke siyabonga ukuyigqokile iy'ntombi zenduku igcwele lapha isiponi sakhiwa ngoba kwabonala ugqokele konke iy'ntombi zenduke wayiqoqa zigcwele lapha ekhala emphefumulo sezifile ungangezelako ukuthi ungangezelako aphume isibili abungeze ekhala emphefumulo bese uNkulunkulu emabele unyazi wezulu bese egcinisa isikolo zikhishwe iy'ntombi zenduku uze kwekona iy'ntombi ezweni mayibona Nkosi ma kungenjalo ngeke zibe khona wangibhekela kabili zisekhona iy'ntombi yoyithole eNazaretha kuphela ekhona ngakini icondozela kaphikathathu yabona sekhona iminyaka ayisekho intombi hayi ngoba iphethe kabi ithiwa nje pheze kancane ingane ilutheke imlahle umntombi naziya ziyakhona onethuneni zila abanjani abazohlala bezintombi thina singazange sifuna ukuthi bezintombi siyafuna amalungelo ushembele usakele unkulu ikhali mpembu kuzogeza abo bantu bokuqala
abayimbangela ewukhondolo ukuthi thina esiphilayo sigcine senza izinto ey'tshekile. Into efunakala kuthini sibili. Kesizwe sithi lapho ekhala emphefumulo futhi kakhulu into eyodwa njalo. Uma ikunenga leyo nto phela shenqa phela kuningi ukuhamba umzi kaNkulunkulu mningi. Ngoba kukhona abafika mhlawumbe abafuna ukwazi nokushembe akubekela ekhala emphefumulo. Ingakho siphila ukuthi uNkulunkulu wakhelele lo muzi. Uba uSembe bechaza lokho sifuna ukwazi wakhelele uSembe lo muzi. Emhlabeni-ke kuba ney'khungo zezinto ey'thize. Kukhona isikhungo sebhola, kudlalwa ibhola. Bese kukhona isikhungo sehholo kuyadala. Isikhungo se-ground negalofu noma neqakamba kwenziwa leyo nto. Nalapha kuShembe emhlabeni kulethe inkolo yasezulwini wayesakha imizi yakhe wayesenikeza imisebenzi yawo ukuthi lo muzi wami uyomelana nomsebenzi wokuthi uyomelana lapho ekhala emphefumulo ehleli sezulwini. Ehleli sezulwini. Ezulwini uyangena umuntu onjengaleli khehla likhuluma ngalo elaqotha ingane. Uyangena umuntu ehleli ezulwini owabulala ingane yakhe wayisidiwaydo emlonyeni. Waqala wayenza umfazi wadedela ilwazi zamenza umfazi wayesebuya uyangena uma ekhoyele kuwo emahlombe akho embathile umoya kaNkulunkulu ubonani uNkulunkulu. Phela uthando phela ukwazi ukubona umoya umbathe wena. Thina singahambi nahle ulibona ngibone insizwa yethe ibhungu elihle kanti ihlelo isikova lokubabhengwana. Ushembe kuphela ukwazi ukubona lokho. La ekhala emphefumulo uShembe uzosidiliza nemthwalo ingane. Masingene ekhala emphefumulo uShembe abadilize egazini lethu nasekuxosheni lethu nasemkhatheni yamathambeni nasemzimbeni wethu nasenyameni yethu. Uyabadiliza uShembe wafaka ekhala emphefumulo usale uwena nomzimba wakho negazi lakho nengqondo yakho nayo yonke into. Uyabadiliza uNkulunkulu abese baphethe bedale kabusha abenza abantu. Abese bafundisa ukulunga nawe khona uzolunga. Mayibonge Nkosi. Siyofundiswa lokho lapha ekhala emphefumulo. Siyabongela abantwana babantwana ekhuluma ukuthi indeni ithumile ukuthi nazi izinto efanele zenziwe lapha ekhala emphefumulo. Kodwa sicela ukudlulisa abantwana beNkosi yilokho ukuthi uma imindeni yenu ingakubeki ngebaba ukuthi uzane ekhala emphefumulo ngoba sona uShembe. Ukhona imindeni eyodwa uShembe njengalapho kukhulunywa ngayo abantu wami neyabakuthelisi. Uma ingashongo imindeni yethu uzane ekhala emphefumulo abantu abanjalo bayaziswa bayaluleka ukuthi uma emndenini nazi ukuthi nakho uShembe nentumbane abanye abantu bamgijimeza nomkhonto abanye bamsikeza ngamawisa nikeze ningaqali ekhala emphefumulo abalulekeni uShembe ngokukhona usemhlabeni uhamba nathi uyisiqu sesihlanu ubhobela unyazi lwezulu. Mayibonge Nkosi. Ifeliswe inkosi ekhala emphefumulo bathe asiqale kuwe ngoba manizogijimaniza ekhala emphefumulo nithi zocela imindeni yethu igezwe. Izogeza kanjani umuntu uma umshaya ingozi ephuza igazi bese izogeza kanjani ukuzongcolisa ngegazi? Ngathi mshayile nje phela mshakazele phela igazi lize liphele bese ngoku nezandla ezikhethela ukugeza. Manje-ke uma abazali bami bashaya uShembe ingozi ngemkhuba yonke yasezweni bese sigijima siye empuleni wakhe uzowageza kanjani? Uzokumele ulalele empuleni uphophoze igazi lakhe loko uzolisa mthele ngapho uzongena kulo mpula athi uzonikeza ngapho uthungeke aqale kuyokuyena uNkulunkulu unyazi lwezulu Nkosi yamakhosi sabona uyimihla inkosi umqalo wendlela sithunywe okhokho bethu bathi babegijimeza nemkhonto babenza yonke into Nkosi ekhala emphefumulo bathi asiqale kuwo size yena thipha umlomo wakho uShembe. Mayibonge Nkosi. Babona baya bafuka inkosi yathi wena ekhala emphefumulo inkosi ey'ngaka thina sasicabanga iy'nkomo kodwa abanye inkosi engaka nekhala emphefumulo. Manazi uyiqala nje lathini uShembe qalani uShembe uyena uShembe angilithume usakuhlezi phakathi sobe simemeza nje ithume ezintathu ngani kuJehova umsa wakhe ukhona. 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 Ngani kuJehova umsa wakhe ukhona.
umshashazelo ushembe mayakubuka inhliziyo zenu lenzayo ukuthi zijule kangakanani bezoyenza abeshembe ethambisela bayibongozi asiqale nishembeke sizwe ukuthi izwe lokuphuma kushembe zosephelele insipho bayibongozi uma nje abazali bakho bona abangangileleke bakhulile bathe siyele ekhaya imphefumulo nenkomo kuyezwakala ngoba lenkomo izodlula ekhaya imphefumulo besiyashemba bayibongozi uma beyikhulele bona seningakwenza bakushilo mayibongozi kodwa uma bengashongo begcina bethi zomshembe qalani enkosini ikhona niyithumathela phikona nize niyithole vele gubhe phambi kwayo kanti uma nize ekhaya imphefumulo senizobageza ukale geza uNkulunkulu uvalele amanqaba nengozi zamshaya zona bese zonke nawe sizekhaya sengiqhuma inkomo wezogeza bona-ke nezono zabo namacala abo ababewenza ezweni bebuka imvelo yakho uNkulunkulu mayibongozi bayanxuswa abantwana babantu ukuthi uma bethatha uhambo lokuqala uqwala leli dwala lokukhulula imbenyama beze ekhaya emphefumulo abazimisele ungakwenzi ungayimisele umuso waqala wathi sesiqala ukunikela ngey'mbuzi njengomshembe esenziwa kwakwenzakala lula manje ukuthi ushembe wathi abangakeleni iphalisi yasezulwini iphalisi isingisi nesizulu kuthiwa isigodo sasezulwini ngakeleni yona usethi-ke angashumani batela abantu labo abanenkinga yokuthi iy'mbuzi bengakwazi ukuyithola noma ziyabhidwa ngalokhu abathathe lowo mnikelo bawufake umnikelo kwakho umuzi wami wofike mina ngifunda imibhalo phezu kwale mizi kwalo muzi bese ngithetha amacala abazali babo mayibongozi okafika nalabo abaphethe iy'nkomo zephakethe wena wazi ukuthi imbuzi nganini imalini mayi 1.5 wena uzodla imbuzi yokuqala uziyonke ikhulunywe lapha ikhulunywe yansise iphathe abakuwo hambisani iy'nkomo zokuqala ezulwini imbuzi kuthiwa inkomo kuthiwa inkomo ehamba ngamasondo noma inkomo yomoya umongo ngesizulu sethu inkomo yokuqala ekhulunywa ngayo yokucela ushembe ukuthi akasibuthele isizukulwane ngesizukulwane emagumbini nomali ukufa ekujuleni kokufa ey'swini zey'mpethu ey'swini zomathunjini omhlaba abakhulu ushembe emaweni emakhosombeni abathunjiwe abathwethuliwe asebagaya beziwa impuphu bahlanganisa nempundlwane ushembe uyakwazi ukubahlukanisa akhipha amakhubalo usale impuphu ewumuntu ayidaleka kushembe ayenze umuntu mayibongozi abeseyihlanganisa nomphefumulo wakhe ushembe kuphele ukwazi ukwenza lokho unyazi wezulu mayibongozi hayi omunye umuntu hayi umuntu wasemhlabeni ungayi umuntu wasemhlabeni wathi uzodlala ngawo kunodla iy'ngane zabo asisho ukuthi bayasebenza basebenza inyama yakho umoya ekona bakwazi ukuyilapha uma ufuna itengezela bayifake namazembezi makukodezwakade ushiso namazembezi athi iyasebenza itelezi sikhuluma ngomphefumulo ushembe ulapha umphefumulo into yokugcina mayibongozi ingakho ushembe wathi wesumthwalo nzima thina lapho ekhaya imphefumulo ukwazi ukhuluma ngento engabonwa kanti esikhathini samanje abantu sebekhuluma ngento ebonwayo abantu babezana manje makhuluma ngento engabona bathuthelisana ayikho into esoyenza ngoba uthi inkosi ezathile ushembe wasibophela lapho lasudla unkazi nokhuluma ngento engabona abantu abami kulo muzi siyanyamezela noma nathi kubuhlungu kusina ngoba udilile amandla adilile kithi lokhu akhuluma ngabantu abafile akujabula kulo muzi kezi khuluma ngabantu abafile esibhedlela wakwakhuluma ngejabula esibhedlela emoshwala amajabula wakhuluma ngejabula ngoba phela isikhungo phela esakhiwe lesi salayekale uthi kokhuluma ngosizi ngoba abantu bahluphekile ethuneni bakwethu manje sokhuluma thina into ezimnandi kuthiwa yini amafrekefeke sokhuluma nini ngamafrekefeke asiwazi makuthiwa kwezelile njengathi nomcimbi kamkokeni sajabula ababili bathathu bafuna ushembe wathi angifune ukuthi kuze kwande kakhulu ukujabula bahlisa amazolo abantu bakhokhala entendeni kwangabe khona uhamu uba sihazi kodwa ushembe bathile emamnetha isibusiso umsebenzi wamkhokheli wawubusisiwe mayibongozi omoya umkhokheli wethu mamhlongo ngoba kwehla amazolo bayacelwa abantu
abantu ukuthi masebeqala uhambo lokuza la ekhaya ephefumula abakulindelele ukuthi mabebaqala babanikele imbuzi bazobe bathi bazihambe kancane bahambe ekwenzeni imicimbi. Hayi ngazithola ngezobuya abantu ababili. Disemba phela manje abantu badlala itofela thola amabhonasi abanye bedlala itofela nganayi itofela ezo-9 imali iyashisa manje ivukele udala amapakethe. Ngingazela lahleka ledlozi ethuneni lithi siyolidlela umngane wami imali yethu le litshobhise lihlalise into ey'ngekho iy'mbuzo ey'ngekho lixabanise lithi phela ngeke uzuyidlele kini lelo soyidlela esikhoteni komnanzi esikhoteni kusho inkethe lapho eliphini kusho inkethe lapho elikwini elapho elijoyintini lithi umthwala akazethula intanami awukwazi ukuthathela imali yabo uyidla nonyoko noyihlo mina ngapha esikhoteni ngile nginikele umsebenzi ngimile ngidlasele sitofela into engifuna ngisiyenze nemali engifuna ukuyiqeda ngisalwenzele ingane yakho ibhedini abasuke udadewethu enzele ingane yakhe ayitholile ekhaya babiza ukuthi lohlala abasebenzi speech iphele yonke imali uqashwe ngisho ibhedi ithi 5,000 abasebenzi ukuthi bazohleka umakela la ukhiphe 5,000 kulanda ibhedi abafana bowu-3 abasebagandelwa yena bagqoka amabhuluku afanayo aselange nakaphepha bagqoka bazoxuka kubo uthola ingane yakhe ituke ebhedini hlawudandasenami ukuthi useyobona imali ezala kanti idlozi thenda angifuna ukuthi wenze esile ngale ushebheke kanye imphefumulo uzosikhulisa bakwethu mayibonkosi uzosethi umqondo yesihlatambe sifase ukhala uqine uma unadadewethu uzama uthola ingane kunengane oyithola ekhaya musuthatha le mali yakho ukwenza ngayo ebhedini thatha imali yakho uma ngabe ususenomfowethu noma kuyidaba mkhansele ngokuthengela ney'phozele nto qala nasi imbuzi ngicela ucele ntethelele mndenini ukuthi ngabo umajiyongo wangonisa ngavula isibaya sababa ngawona umuzi isibaya sababa wenzela ukuthi ube muhle ethongeni lakho hayi uthatha imali wenzela kulohlanga nosibusisa zange uyesibusisa uzale ngani uzalele ekhaya nawe noma besathiswe hayi mfethu mazini impela ngifuna ukuzisiphihle mntanami kade sasiphothela omakhelwane benza amaphathi nganzakhona nami ngifuna ngiwenze iphathi thenga uqoze uzuthola nalabantwana kuthiwa mayele boni bazodansa lapha ekhaya kusho umama kodwa zathi mama zangangani lapha ekhaya abalotholwanga sekhohliwe akanami ngoba bamenzanga lutho ingane yakho esedlala isitokweni sedidekile umuze wokuzawushela uthi uma-ke dadewethu uthi ufuna ukogeza umuzi kayihlo ulalisise kahle ngalo ulalisise kahle ufuna ukogeza umuzi kayihlo ongcolisile usuzwile phela ungasheke basulele ekhaya emphefumulo usuyogeza umuzi kayihlo onguzwile kuthiwa unyoko azangalotsholo wayihlalela nje ngoba kwakho ugeza muphi umuzi imuphi umuzi ongcolisile fanele sikhule phela sisesikoleni la siphethe iy'ncwadi zethu ey'sey'phepheni zey'nhliziyo zethu asikho isidingo dadewethu sokuphinde umuntu ogeza umuntu onjalo vele uyihlo onile umthatha unyoko amenza umfazi unemthetho amfake esibayeni amfake indlela ukwenza umfazi usefuna manje uthi ungeza umuzi wena ugezile lo muzi wakomalume wakho azangawugeza kunjengamadoda nje kuzezala ingane eziyizishosho ushebe indoda yezinto engazange ukwenziwe kuyona athi ukusekulomzali usekuyinjengabamnene abesethi kodwa manje nakwenzakalakho uhambe emthini ufuna uhlise emthini kodwa yakazahlise emthini usefuna ikhwehlela ngicela isikhwehlela kodwa akaze ngafuna isikhwehlela kuyo usefuna abantu imali yakhe leyenzele yonke ingazenzala ingane isishosha emendweni khona bezoyizona abasebenzeli badala umuntu osindodana engane umuntu olethela uzenze ingane ikhubazekile nayo inkubazo ukhubazekile lento ayenzayo ikukhubazeka ngoba wenza into engazange enzise yona useyayenza la useyalobulisa kodwa engazalotholisa seyalobulisa yena manje lobuliso madiya amacala wonke lawo ngiyalana-ke dadewethu ukuthi leyo birthday ye okucabanga ukwenzela ingane yakhe ye awuyabonga futhi akekho bezonza ibirthday kodadewethu yabonga mpela bakhula abantu yeke noma ungasho ukuthi amen yeke ungasayenza futhi ungayi ogeza lo muzi abakwakho ubakwakho la uthatha unyoko ngokomthetho omfake ekhaya into yokulebenza uhlekela kumalume wakho uhlangana umalume unemali phela kumalume
ma ngiyabona ukuthi namhlanje kwabo sukulile phezulu uzokuthama ngakupha le mali uthanda imali kodwa baba ayikho le kahle ngicela wona uba wenzanga lutho mina ngiphethe komalume ngiyakumalume ke manje oxoxa nomalume bomalume amandla khona bengicela siye ekhaya lemphefumulo ushembe wakhumbula siyogeza okuba lapha ekhaya komalume abafele impilo izakwazi ezafa ungekhathi ezimbi ingane ezathatha zenziwe itelezi zabulawa kwenziwa ngazo itelezi okuyiziphi ufuna siyoyigeza ekhaya lemphefumulo nanga amandla uhlale phansi nomalume mangabe umalume ukhalayo uthi malume kulungile masiqeda ukuya ekhaya lemphefumulo uthengele ibhodlela ulushembe inyanga ezohlala njengenyoka bemnene njengamajuba uthenga wena usinda abantu abomalume wakho usukhalela umthengele ibhodlela uthengele mayisekwenzile uthando uthenga masisile ekhaya lemphefumulo Isiphepho la ngibuthi sokugeza ithomba labomalume niyafuna kulingane lesibili ezolethe ekhaya lemphefumulo mayibonge Nkosi mina ngiyafuna ukufuneka abathunywe bona abaningi abanangane bazothola umalume usikhlisisana lana akanalutho uhlelisa kwazi nazo enamacala phezu kwakhe wasethatha wena mshana wathunywa ukuthi uyothetha icala bomalume wakho mayibonge Nkosi mase niqalileke abantwana benkosi nathi ngikala ukuyothela amacala ekhaya lemphefumulo imbuzo yokuqala efunwa ngayo eyokuthuma umshebe akasifuthele isizukulwane nesizukulwane ayilethe ekhaya lemphefumulo imbuzo yesibili kuyacela abantu phakathi kumesigwini Nkosi yamabuzi sethobo ngabe omalume kababa la ukhona nje abantu bakindawo la uphethe khona abantu bakindawo mayibonge Nkosi ithongo lalapho liphethe wena Nkosi imbuzi yesibili inkomo yesibili singayo Nkosi siphume esijwini asibazi abantu abethakatha ababekhunkula ababetuya abantu sihlambule bona soka basemandulo baphele futhi manje ngesibongo enhle kuso ngaphesheya kwethu nanganena kwethu mayibonge Nkosi manje baphele nasempilweni mayibonge Nkosi basavuma mesebenza kuyophumula abantu kasemzoma Banga siyabona lapha amanye amacala futhi sikhulume ngabashumayela befundisa abavakeli abakhokheli siyokhuluma yonke sonke lento esiyithunyele kulo muzo ingcwele ekhaya lemphefumulo kanti sithunyiwe bantwana benkosi unyazo lwezulu lizosibopha egcileni uma singasukumi lo mfula wakhele loko ukuthi izogezwa abantu imphefumulo yabantu ingakho siyasimo sesithi siyacela abantu bangamlethi umuntu osekuthiwa nezimo umuntu ogulayo osekuthiwa nezimo ungamlethi la ekhaya lemphefumulo mshiyeni ekhaya isiphepho ndiwo siye ekhaya lemphefumulo nawe wena ugula phezulu ngasamba umoya phela uyezwa uzobaphelela kimi sambe siyomngenisa ekhaya lemphefumulo ushembe ugeze uye kugula phezulu ngani nimshiye ngoba nimletha la ekhaya lemphefumulo umuntu engane sekuthiwa nezimo uzolesola ufika la ekhaya lemphefumulo kube khona into efanele iphume kena abese ndolisa umuzi kaNkulunkulu nothatha indlela okwenza umuzi kaNkulunkulu ngoba angeke umuntu ovume ukuthi mayela ekhaya lemphefumulo ashiye noma kufanele wetoilet asongele ngoba lo muzi ushembe kwakhe imphefumulo abazali bethu amathoyilethi asetshenziswa imphefumulo abazali bethu izindlu lezi esibekiy'hlala kuzo zisetshenziswa abazali bethu isho lami unyazo lwezulu lithi wena mfana manje yandibonile usucabanga ukuthi wena amakhosi azolala obhukwini amakhosi awalala obhukwini usho into engangiyicabanga ngithi isimamane yakuthini ngicabanga ukuthi maseqeda ukwakhiwa lapho phansi ngoba sinawo amandla sizobiza insizwe ezikwazi ukushaya iseshe ey'kwazi ukupolisha usimene ube kusho impilo lafika unyathi ayikho leyo ubhukulo naka amathanzi mina kangazi mina mhlawumbe abanye wabazongena mina kangazi ukuthi ubaba esacashile ewubhuku ahamba ngemoto ethu yihisi kunjalo kotanzi towafuna ngemoto eyihisi la igcwele amathanzi bathi amathanzi efike insizeni yacela khipha lamathanzi uwafake la amakhosi awahlala obhukwini futhi le ndlu yaphila incane iphume uma ungena lapha phakathi nje ekamu ngalathi uhlangothi londaba ezitha amakhosi kunamawindi amakhulu amawu-2 sasiwaphile ewu-2 waphikazi waphume bese waphinde amakhosi awahlala namabutho okhokho bethu le ndlu engapha ihlala amabutho okhokho bethu nokhokho bapha ngapha kuhlala amakhosi wayesethi ngoba amakhosi asalibele nina abagcotshweni nohlala lapho kodwa mhlazana amakhosi asukuma eze la niyophuma kulendlu emzona ukuthi-ke bashumayela singahambi siyibhuhle lapha kuyani
yamakhosi usugcina wenza lento majiya wenza lento ezidokotela la uma ngenyawo ubanga umsindo uhlelo wenze yonke into yindlu yamakhosi gcwele amakhosi ithi lezizakatela wayesephendi wathi majiya uyabona amakhosi aqunguze phansi seziwagezile asalinde ingane zabo uthi phakathi kwamakhosi khona amakhosi azohlala ekhaya emphefumulo uze ukhule lesingane eyisancela namanje ngoba nina eliphilayo nizawukhomba ngenhlanengezela lo muzi kusho nyama lithi khona amakhosi asazohlala la umnduni elindele izingane eyisancela angazeke kuthiwa kuzolinda ingane esancela ukhona ukhulile umdala uze la ekhaya emphefumulo ukuthi uzohlolela ubani akuhlola phela la ekhaya emphefumulo asibuli asihloli asiboni ukuthi emahlweni asizwa ukuthi endlebeni asiyifuni ukuthi leyo nto ekathembe phela ngoba ma wabona into encane ukuthi uyabona uzohlole uhlelo umvelana sikhona sibambe esile esizinkulunkulu sibambe izwe ndoda sibambe iqhaza ezwini elakunomvelane ngo-2017 December 31 wathi sengibalandile umhlaba wonke uma abantu befuna imndeni yabo noma yafela ngelizwe noma yafa ngayiphi indlela iy'hlobo zabo uma basebeyifuna bozekhale emphefumulo balanda imiyalo bese bethatha imndeni bayise emakhaya ingeniso nesiko bayigcine namasiko abo mayibonkosi iloko siwaziyo sibambe iqhaza kulelo lizwe akukho kunye lo sekhuluma abantwana babantu bembukela inhlanhla usuke umusa nje kaNkulunkulu kodwa siholele emaphusheni abanye baze basho njalo hayi sozekhale emphefumulo saphupha cha ayikho leyo nto udlala ngawo losho njalo ayikho into enjalo ekhale emphefumulo wonke umuntu uyadingeka amen sesiyacela ngaba-ke abasenenkolo yabo esathi kufanele baqale bayovaya badlule lapha komajiya ey'kodlweni zabo kulungile uma uyile esikodlweni zamajiya wayesetshela ukuthi abantu bakini basekhale emphefumulo masofike muso kusitshela ngawo ukuthi uzwe ngawo akubalulekile lokho uvele ufike endaweni okufanele ngaba kade wafika ngaphandle ukuthi uze komajiya kwavele sifanele uze la uma uwumuntu walelizwe lengabani kufanele uze la ekhale emphefumulo nesodedlule isodedlule kwakuna ikhasudi la yathi lathi unyazi wezulu bonke abantu bakulelizwe bonke bawuphelele ekhale emphefumulo amakhosi awuphelela bona bonke adlule kuwo mayibonkosi ekhuluma la ikhasudi ukuthi ngena ngapha phuma ngapha izulu athekabecina bayacelwa-ke abantu abanjalo ukuthi ma bezwileke bezwa ngabo ogombela abantu bayekhona masebefanele bangabuyele emuva uma ubelekene ugombela uzothi lalelane masobalanda ungilande nami ulanda abantu bakithi bengeziyo bengxele belungile bezolanda umajiya ugombela afika ngolisa bese bekukhabuluku ozohlala nokuhlala ulani andolisa isithombo lakini ngeke sathethele mthemba ngabagezi abantu baningi geza bebani ungathi khona iy'nkulungwane lapho engangehlabathi zolwandle uzobekala phansi zogeza abantu bakini usubongcolise wena bayacelwa abantu bantwana benkosi bayacela abantu uma beqala luhambo ababe nesibindi bafase ukhalo labo ungezi uzohlokoloza befuna ukuthesta nje akuthestwa lapho ekhaya asiyona i-dipstick bemoto akuthestwa uma uza la iza ngoba uyimisele mongabe uzohlola noma semanje la uphethe noma phindukuyo noma semanje ngoba uma uza la uqala lendima uzokuma ukwenza imicimbi abafuna ukwenza ngamhlonyane leziya ezaqothwa endulo zenziwa iy'ntelezi zaqaliswa nomkhondwane zenzelwa nini umhlonyane suzwile phela wena wazi awusathethelela umuntu owenza into engazi uyathethelela ona azi usuyazi phela khona iy'ngane zakithi zasemandulo uma umuntu walelizwe ngaphandle phela wase-India angicanga ngoba nabantu base-India babonakala bela namandiya sebonakale la ekhale emphefumulo nabelungu babonakala bela phela abelungu bekodabuyiswa yini ukhona khona insizwa umama insizwa eyakhuluma la ithi ibona isakwazi kamuntu ombishophu ubaba wangilethe emhlabeni ngendlusula wadlwengula umama wami wakhamuka mina gcwela belungu gcwela amandiya bayacelwa abantu uma beqala luhambo lalapha ekhale emphefumulo bakulindele ukuthi uma imindeni silandwa
isizwe emakhaya mhlazana uNkulunkulu wabakhulula ebalethe emakhaya abasawugayi jiki esiqala kulo amesithaqina qala usho abantu abawuthini abasawugayi utshwala ngoba utshwala ezinyako abantu basezulwini sebona abantu basemhlabeni bafuna utshwala wazi wathi ijiki lajika ingqondo yabantu indoda ithi umnumzana idla utshwala jike ingqondo yahamba ihleka ubaba ibonise nangonkosikazi hamba naye ujike ingqondo ijike utshwala abawusawugayi utshwala thathani isinqumo semanje engingayilethi ibuzi leyinkomo mongabe wena uthi isithixo sakho utshwala lungisiko lakini abantu bayanxuswa khona indawo ezinani elizweni noma ngaphandle ungabona lokuhlupha noma ziluza ngaphandle kodwa ngezindawo ezinani ngaphakathi ngombophi yezwakala ukuthi khona indeni ekhulumqiniso hayi le ndeni ekhuluma uqili abantu ethuneni babona abantu abangafuni ukuhlukana noqili abadinga ingane yabo elesibili ukuze engalandeli uqili babo abantu sebekhulumile bazwile mhlawumbe nambezile bathi imndeni yabo ukuthi sicela nizosilanda mayibonkosi sebegeziwe abazi ukuthi sigezeni sesangweni lengekezi ikhuza kubantu atayo after umuntu 5 months noma after 6 months noma after 8 months asebefikile lokho kubamba kholisango bathi asibangenisi bangeniswa bakisho bani kale mpembulo ubabile amanje walandana ngisiphi imbuzi njengoba babuthe njengoba walandana bebethele khona emaweni bebethele ngekhombani abakhishwa ngokuthi abaphuma bakucekela phansi indlela kaNkulunkulu bambethakathikisi babuye sebenzisa inkofu bese benamathisela emaweni ushebo afika abahlwithe abaqemule ushebo abakhiphe isizwe izilwane unazizwe abakhiphe abahlukanise namalungo sebehlanganiswe baqothwa bafaka emgcengezini bahlanganiswa nembundlwana afika abahlukanise ushebo abathatha bafaka ekhaleni mpemule abaphehla abadale kakuhle abenza abantu abesebahlalisa phansi bafundisa ukulunga akhiphe inhliziyo yokulwana abantu abanye babefaka amafutha eyilwane ababa amabutho nabezala amafutha ey'mpisi bathatha inhliziyo abantu babe nomkhuba oyokujula ongcolile bathathe inhliziyo ebhubesi bayigaba ehlambisele baphuzise amabutho ukuthi phuzana lani benenhliziyo engazweni ukhona lesibalithu impisi inonya uthando wonke ehlanganiswe ney'khumba zakhona babathiswe zona abanye baphandle ngazo kuthiwa kufuneka bafane nesilwane impisi leyo nto ezifana leyo ushebo oyikhiphayo unyazi wezulu mayibonkosi ephefumeka khokho wami nokhokho wakho namhlanje sebethini bantu baphele sanga bakizobani kale mpemule bakizobani ingakho sesithi yasithandazela kusho ukuthi abantu masebengenziwe kale mpemule phela iyayithi inkosi ukuthi ngolekosazana lelo phela nanthandazani phela bazocelile ukhanga ukuthi uNkulunkulu wena oletha imndeni fanele utshengise ukulinda ngokuthandaza uyalinda ngokumisela ikani inkosi yamakhosi sibafakile ekhaya mpemule sicela bavuma izakho nkosi angithi nasegazini lakho babehlela egazini lakho bayakuzwa wena omkhulumeli wabo wena obaholayo yokuhlala sifunela bakhethe ukuhola abaningi funela abathunyelwe ukuhola abaningi wena obalethe ekhaya mpemule bathembele kuwe wena obafundisa izinto vumani umuntu walethuli mthwalo ngisho usesekhaya uma uthandaza uNkulunkulu uyakuthatha kubeke phambi kwakho athatha umthandazo wakho kubeke phambi kwakho hayi ngaleni yakhala vumani ngethuli kwakho vumani ngethuli thina hayi ukuhlala phela ushebana phela inyanga inyanga nje ungafika manje imali yakho waboleke isiqaza lapho uyihlalela izolunga lento yakho la uNkulunkulu uyadumiswa uyancengwa ayonkosi uthi ukhipha umnikelo wakho ukuphelezela ngomthandazo mayibonkosi manje uNkulunkulu nathi-ke siyadinga ukuthi sikhuthaze asizwe nathi emakhaya ukuthi lento simthumayo seyiyo yini ungafuni ukuthi ushembe nawe ukhuthale
athuma umuntu usuyaphendula umuntu usezabela ngasekho lo muntu umthumile futhi akasanakile bese amthume yona akasenandaba wakuyagqilaza uyaqaze phansi asimlandele umthandazo uNkulunkulu simphamanda naNkulunkulu inkosi impela silandela silandele okokube ngokuthi sithandaze simiseni izimiso zemthandazo waNkulunkulu siyilandele noma yini nomunye okuthandaza amen siyanxuswa abakhozi abathi basezulu siyanxuswa abantwana benkosi ukuthi uma ngiyabonga ngoba lento ikhulunywa abantu abawuthu ukuthi bathi indeni iseyigeziwe isicela isilanga yithonga ekhulu iqiniso lelo kodwa khona inkulumo evelile ngajabula futhi uthi lo kade ekhuluma la inkosi yamaNazaretha ithi nazi ihlwele zakini sezincane yisele angizule mfundisi esho la wasebancane mswana abasele sebancane abantu abasele ngiyamfundisi wami mafuna esonto kubathethe igama isongo sakho umswana uyisophi isophi asezulwini uthi ushembe umqalo uthi unyazi lezulu basekona abasele mntana babaseza abanjani abasalile ngesikhathi kanje abantu angithi kuthiwa sithi lithi labantu akiyo ngancane sinemanzi kusho ukuthi babekhona onkanini okhuluma kwa nangu bana lo thina sawudlela into zethu babone ngoba sebehambile abantu siyabheka hawo basekhona abantu usekhona manje ulungise kwelo twala usekhona sisekhulande ibona ke abantu abanjalo phela ngena umthwalo lapho ngeke uqine abawazi ukungenela basala bese befuna ukwenza bese bevele bahlala esangweni ekhaya badayisana sesigizini ushela bafuna ukubona lo muzi ngoba bayazi ukuthi labo bavumile bahamba wabathanda uNkulunkulu bavuma bahamba bageza bazokwenza ekhaya sebefuna ukungena qala bawona umuzi manje bathi labo bakini bahlala esangweni akudaya uqine lo mawumshisa iphepha singene nje ushisa iphepha siyeza ukuthi esangweni kodwa kuyasicathela ukuthi nikhuluma into eyiphutha amaphume lawo thina sazolandekana ephefumula masehlele esandleni alisho ngani ukuthi nabasalayo yini eyandivimba ukuthi ingangeni nazo ezinye zezinto ezayidala ukuthi abantu bangangeni nazo ezinye izinto ezayidala ukuthi abantu bangangeni uthi ushembe khona imndeni phakathi kwemndeni abantu abahamba bezimile abakwazi ukuthi bamele uNkulunkulu bahlangane nomndeni bahambelane kude asibali inkomo zabo ingakho sesithi kulezi mbuzi esibalayo 5 bayiveza bona sebeyivezile abanye thina sesibale lezi mbuzi 5 eyokubaqoqa isifundishe ukuthi ababuthi abalethekala imphefumulo eyokuqala esibili ukuthi bahlangane abathakathi zabo malenyanga nabakhukhula nabaqili nabaloyi baphele ngaphesheya kwethuna emndenini nanganeno kwethuna naseplay esithathu selahle mhlawumbe abantwana abaphuma bathile abalahla abakushula benziwa inkezo ezimkhulu benziwa otikoloshe benziwa abalozi bathatha inhlabathi ubaphethe badale kabushubeza abantu ushebe abenza abantu ishube lakingaleza umuntu umbuko lakingaleza umuntu esine yazi abantwana ukuthi nabo bafuna amalungelo baziwe wonke umuntu arejiswa nawe warejiswa ufike ekhaya wenzela isiphandla wakale wamukela kale nembuzo yokulethisa wenzela isiphandla wenzela yonke into mawuntombi umfana wahamba wosulwa wafika bakuhlala imbuzi ekhaya waphethwa mawuyintombi wenzela yonke into wenza ihlonelo ushaya isitembu uyarejiswa ekhaya la ukuthi ushebe bakhona nababona sangesifunu emhlabeni thina saziwa asibonanga ilanga sezilanga lutho bafuna ababelethisi umcimbi wokuqala umuntu ababelethisi angithi njalo bakhokhela mntwana mazofika emhlabeni before afike emva ka-6 months umakoti emuhle kwenziwa imbuzi ababelethisi ethule ngehla amadoda aqala yenza ngenkomo okwabantu umzali benolopheka manje sewaba imbuzi yababelethisi le mbuzi yesine yona lesithi inkosi yamakhosi nasi imbuzi yababelethisi usuka emandulo nkosi yamakhosi nasingazi khona bonke abapho bakutheka abalakha benziwa yonke into sicela nkosi ubenze ababelethisi manje bonkosi ababelethisi ngokusemthethweni bathola amalungelo kwabantu
awuhambe isigaba sethu ukuthi singabantu thakatha funa ukubonakala ezweni azakhe ibongo wenzithokhona nje ibongo khona isono seyibongo esikhona ezinye sezaza bayithakazela uyathasisela esibongweni ngizothiwa abantu bakamkhize thobani okubheka bakubheka kwesaba isono leso ngoba bamenza begona izinto sihle manje ngithi khona umuntu omkhize moto uthi ukathe ngezomnyazi singa ngezomnyazi ngazokuwangwa uthini kuba yakho makuthiwa okubheka babekubheka kuba bethatha yonke into mhlawumbe bethatha into zabantu baziba mhlawumbe beshaqe inkomo zabantu khona indoda isiziyakuba luzothi isibongo sakubo ngasizabesihlaziya manje ngesabi zomshaya kuney'thakazelo ney'mbongo ezinye zazisho izono zabo babezenza ezinye zazisho amacingo abo kodwa igcine namhlanje siziy'thakazelo ingakho ngijabula nje lapho ukubheka ngoba ngeza beyichaza leyo nto ukubheka ngayo ngoba wayethatha izinto zabanye abantu ey'gqolima ngenkaba kodwa ukubheka kwezakhe ukubheka kwesakhe basithiwa okubheka sihle namhlanje sizithakazela kodwa mhlawumbe ngaleyo thuna uma ukuthi asinyakaza abaqhamuka zingane madoda sizanyakazela sona sasifuni yabe mhlawumbe ngokubheka amahume emahubayo kanjani ayephembeke kanjani iy'thakazelo zonke amahubo okhipha iy'ntombi maningi amanye aqhamuka ngensolo amanye aqhamuka ukubhuqa amanye imizi lesikhandayo aqhamuka ngensolo khona imizi elokhu phakathi eyakhiwa ubabamkhulwini abone lithi indlu kabamkhulu bakuthise ey'ntandaneni njengoba sesikhona ke manje sifuna ukuqeda leyo gama ngoba asenayo intandane nesizonyazi babendise ey'ntandaneni ngoba iy'ngane ezasalayo wafa unina wasala esendlini kwasala lezo zalwazi ezasalayo kwasekuthiwa leyandlela sibanibani engazakhona zizintandane unina kasekho kwasekuthiwa izey'ntandaneni ayihleka leyo ngoba bekhona omamncane babekhona abanye omama kodwa kwasekuthiwa izey'ntandaneni uthi usembele masebona uNkulunkulu nagezi imndenini fanele nibheke nalezo zinto niyishintshe ingaphelane ngamakhosana nina ngingamakhosana okuqala manje emndenini ngoba nizovusa ubukhosi basezulwini sezilokhu izithongo mayibonkosi kodwa bekubhekele abantu abashisa impempe hhayi nalombani ulo nabazali bakho wena ubalo una ngumthandazo bacelele nkosi laba baphakelwe ey'nhliziyweni zobaba ngicela nkosi bavume izwi lakho nkosi bazogeza uqala empefumulo labo-ke abantu basesangweni begcine bona labo abantu basesangweni abazonikelela inkosi kuba abantu basesangweni nkosi sicela balane nabo baye kwenza uqili ngoba abantu bakhishwa unyazo ulaziyo ukuthi umndeni simfanele uye ekhaya ma uletha abantu bakini phela abantu uyabafuna kanti lohodoba wekhehla elabulala ingane yabo labulala nabantu bonke akakathethe icala labo usamiswe lapha usaboshwe izingane ukuthi lo uzogeza kanjani uNkulunkulu ngoba silana nje wayithole ngathi akazogezwa manje abantu bajaba ukuthi malala abanye bafika imawa bathi sezoshaya udisele manje funa ubeze imicimbi bafuna ukweqa manje masifuna umshebo wamisele hayi ma bonakala abantu besebehlelile inkomo ney'mbuzi kangukwena umshumayekeli uthini nomkwethu cha sikhuluma isiminya kubantu asebeqale umcimbi bazoma sizezabeka zathi njengoba siyekhenani sobe sivuka uNkulunkulu sinika nkosi amakhosi kunabantu asebaletha imindeni abanye sephele unyaka abanye sephele u6 months abanye sephele u2 years uNkulunkulu uzobe sesinikeza isibusiso bese siphela amadate ngoFebruwari sibuya ekhenani uNkulunkulu uzobe sesiphila amadate sebeqala abantu banikezwa amadate kodwa laba sebechazele ukuthi yini fanele ilungiswe emakhaya ngoba ngaphambi ukuthi abantu bathole amadate kunemgomo njengoba imisileyo ukuthi uma indeni isingeziwe yini fanele ilungiswe emakhaya nizama ukuthinta iy'nhloko iy'nhloko zamakhaya ethu ukuthi zize zikhona zizolulekwa ungathi imndeni sikhishiwe kale imphefumulo
abantu baqala phakathi basabona lo majiya ney'nkundlu noqhamu nofeze bazifuna ukuhlola ukuthi umsebenzi wahambe kahle bazofika ngcola isithombe liphume ligekwe lihlale ngaphandle komuzi bese thatha ikhono lijikele egcekeni bese lijukushela awusana ngilwane kanti lapha ekhaya liphefumulo nawo umuzi ubheke kanti nina eliletha izimo manje egcekeni naletha umnuko imbuzi yesihlanu eyokwacela intethelelo seyesine yobabelethi esihlanu yokwacela intethelelo abone emndenini abone ezweni abone amakhosi abone umndenqa mayibonkosi lezi mbuzi zibamsuyibalula kodwa sesisho sinje ngaphandle imndenenu mayigeza bese kuvela ukuthi amacala awo made khona imndeni enamacala abanzi enamacala amade enamacala asindayo iyayivelela engeke ngakuveza ngathi phakathi kwemndeni khona imndeni eyayithi kunezalukwazi ezahamba izibile ezinye izalukwazi azange khulula izila ezinye zazila kanje lalisise kahle khona ukuthi ugogo ahambe qala kunomyeni wakhe ngoba sekuyithi uzakhe zomntakhondlu mayefika ngalefeni aqhubeke nomsebenzi wokuba umlokazi aphelele amakhehla nezalukwazi ngale ngaphesheya kwethuna phela umndeni awupheleli la emhlabeni umuntu apha emshembe imizi le esemhlabeni niyiphathe kahle abantu abangoba umfanekiso wezulu lwenu ngaphesheya kwethuna umuzi osemhlabeni uyizulu lakho ngaphesheya kwethuna lapha ngaphesheya kwethuna lakho ucabona unyazi ngoba le mizi enyakhile ushemba isholo akhange izindlu zangasenhla izindlu zangasenhla yilapho othola khona okhokho babo okhulukhulu besibongo batabele ngonkulunkulu okhulukhulu besibongo abantu abakhulu emndenini besibongo sabo okhulukhulu besibongo ibona bahlala nomfenqanga bahlala nonyazi kusungele imizuzu nekhathi lemzuzu wale nekhathi bahlala nonyazi unyazi oluthole ethempelini Mumzi okhona ethempelini ekhaya wena ube uzibamdwabo ngeke kulunge uqale ekhaya uphuma la uNkulunkulu ekhaya la ethempelini asidlo uzokhona la ethempelini sizomdumisa ayonkosi efana sizomdumisa ingakho ushembe banikeza inkonzo wamdumise lapha ekhaya ngasiphi isikhathi salokho sokudumisa kunesikhathi sokuzoxoxa simama sizoxoxa ngempande yethu sizoxoxa ngenhlabathi engokho bethu ukuthi inhlabathi uma inje ifuna ukulungiswa kanjani ngoba inhlabathi iyona efaka impande zethu ukuze umuntu amasimame njengesihlahla lokuzibona lokho ebona imini umoya ayeza kodwa impande zazo ngoba ziqinile enhlabathini ziyancela enhlabathini ephilile nawe okuba kuma besenhlabathini bephilile baphenduka iyimpande ofunda lapho incwadi yamaRoma makhono sheshinayo ayibheke ufunda incwadi yakini manje efundiswayo Roma 11:16 ezofundisa ulesizana incwadi yakini ubafundele umfundisi lapha esonweni ezaba sa bafundele 11:16 amaRoma akhuluma ngawo akhuluma lento ezoyenza umfundiswa kukhona abantu abahamba emhlabeni bezenzakalisile ithi inkosi unyazi phezulu umuntu oyibukela akwazi ukuyela emndenini lezi zakwazi ezahamba qala zifike emndenini kuthiwa ngesizulu ukuthi ukotisa engile kuthi ukotisa ngoba alikho igama elithi umakoti ezulwini alikho khona umlokazi nomlolokazi nomshakazi kangakithi umshakazi into enjengana leyo igama elithi umakoti yebo phela selandile ngoba zaphuza amatha belungu wawususela kokhokho bethu ngesikhathi amabhunu ezodla izwe lethu afike athumba okhokho bethu ayesethumba omakoti ababeganile ngisho njalo omakoti athumba amakhosikazi ayeganile ayobenza okhishini ayesela wakhulumula iy'xoxo ngoba babethi engcolile athi abakhulumula iy'xoxo bathi athi amakhosikazi aqala hayi bo thina sifake itsoli thina sikhulumule endlini liphumule bese tumesisi Makotie litshela isalwazi leli umakoti njalo umakoti lothungile usebaweni ukhulule isithombe
wakhuluma insoli wayesefaka idumu wabethi iyanuka le basemfaka idumu noma efaka idumu bamfaka iphini efanayo bese kuthiwa akenze itiye ngokushesha isipuni leso makotiye isipuni leso sheshisa itiye ubasi udafile ukuphuza manje abona abuye esimini akugqileza abayelweni makotiye wasethiwa-ke nawo imanzi amakhulu zagcina sezimbiza mazimbone ethoba zithi hey makotiye bambiza bagcina sebalethi igama sethi makoti wasethiwa sisho njalo angithi amabhulu mayikazi umuntu wesifazane ngisho noma wethu akazi udadewethu noma inkosazane abalambiza umakoti masemfaka iphilipho makoti yini ususethiwe makotiye wangathi-ke manje ulimi lwesintu kanti cha lo kuthiwa yini ngesizulu makoti umlobokazi manje-ke mayefa lomlobokazi uyafika ngale bese kuphela unyaka bese yamlandela umyeni wakhe afe noma godu bese kuthiwa ima manje ukuyopheka imbiza ngoba kufanele uzile umyeni wakhe abese yaphunyulwa abeseyazile wangaziba phela kufaka idwele uzile uhlala ulinde angayithinti izinto angathinti amabhodwe angathinti kanti yini emnandi umuntu wesimame emzini ayijabulayo uzopheka ngoba ngise kuphela umuntu wesimame umntoshile kini uyamzonda angithi baboke bangavuma abantu abaphekile makazi ukupheka kuyigolide kumama ukuphela umndeni wakho kuyigolide mase kuthiwa kambe angabesayo kophela uyahlala linde bese usuka nabo abaphilayo bathi mase bekhumula omlobokazi la bese bemkhohlwa yena ngoba isikaniseko bangamnaka angakhulule lobaba ukhulule labo abaphilayo bageze angageze ahlale njalo ijini ihliziyo lolala abesedake kukhanda abantu nabo bazofana nabo namhlanje bapha abantu bangakhululi izila baphele izila uthi ushebe lawo bantu abadala bangekho phakathi komndeni bese bakhona labo makoti abona imendo yabo ababawona undida babayizifele esemdala umuntu lawo bantu abanjalo bangena emndenini iyona-ke le nteshezana etholakalisana ngaphandle njengoba ikuthi abantu ingakho kufanele thina masibe namandla siyikhumbule sibakhumbule sibatholele inkomo mhlaza saba namali Nkosi bonke kusukela emandulo abahamba bemende yabo izakwazi sibacela intesele emndeni sicela Nkosi wami bacela intesele babuye emndeni ukuze bageze nabo abayilengisayo abayigulayo nabayifake ebhoseweni sicela nabo Nkosi bacela intesele emndeni babuye ukuze bageze nabo abahamba bezilile Nkosi sicela bakhulumizile ukuze bangene emndeni mayibonke Nkosi siyabonga awufundi incwadi uma unibona incwadi ngifunda kuphi incwadi ibali incwadi Roma 11 verse 16 Roma 11 verse 16 funda ba uma unibona ingcwele ulibo abantu bakini ababokanyoko abantu bakini ngonyoko noyisho lomkhulu nogogo ulibo lakho lelo olukuwe egazini lakho uma bengcwele injalo inhlalo wena-ke wena inhlalo ubonakala uhamba udala lo muntu uphuma edlozini eliphilayo uphuma lethongeni eliphilayo uma kuyingcwele ibande ibande yakho anjalo nawo thela ithele izinto zaningane ezidla ezindwembe angathi ngiyabonga baba kulungile baba ubaba wami mayikhohlisa umama ubaba wami ekhohlisa umama wampholisa luthenga ibhanoyi waseqamba mina angithi ubaba wenza ugelengu ngolimi lamanje uzozani enjani baba uzozani enjani angithi kuthiwa ngesizulu injalo iphume etunjini injalo iphume etunjini ukhamba lufunza imbiza kuningi nawe awusho bakho okuthandayo kodwa injalo iphume etunjini ubaba wenza uqile wakhohlisa umama kwaze waqhamuka mina uzozani eqilile nawo uzozani eqilile baba utsho omunye ingane ukhona nje usibambani wazale kahle emshadweni
kuhle ndoda akasikile abamthakathi semanje uphenye kuhleke kuhle lo mntwana uzakeke kahle nje lipe lidlozi umntwana izakeke kahle kodwa bese bamthakathi amesigeleni aphenyeke angithi ukubona amahlazo abezela abantwana bekhuluma ilingi labo bekhuluma ngabantu abafika emandulo befika emahlazweni banyathela ehlazweni ngoba zifuna ukuhlabelela ikhali phezulu ukushengula ke ukuthi uzogeza amahlazo njalo amen ngiyacela kumveli nangu ngivumele ngime la sicele umvangelo wenkosi asiphethele inkonzo inkosi futhi isizilayo amen isihlabelelo amakhulu amabili neshumi nanye 211 Nkosi busisa ukuguqa abanye bese thweswe thina inkosi yetu savuma Tina salitwala kwemphefumulo yethu alindlela indlela emphefumulo yethu noma siphila noma sifa ninawe bakhona
njalo the